Pevačica Baby Doll navodno postaje deo 6. sezone reality show programa Zadruga. Prema navodima, Baby Doll je sama pozvala produkciju ovog TV formata i predložila vlastito učešće u tekućoj sezoni, a sam dogovor je postignut tako da obe strane budu zadovoljne. Ipak, pevačica je trenutno ugovorom obavezana na učešće u drugom projektu iste televizije, budući da je nedavno postala član žirija muzičkog talent show programa Prvi bend Srbije. Kako bi ovaj TV format trebalo da traje naredna 4 meseca, postoji mogućnost da se Baby Doll uputi na imanje u Šimanovcima tek naredne godine. Podsećanja radi, Baby Doll je učesnica reality show programa Farma 2009. godine, što je izazvalo čuđenje mnogih budući da je pevačica pre toga bila poznata kao osoba koja privatnost čuva ljubomorno za sebe, te čak i tokom televizijskih gostovanja ne govori mnogo o onome što se dešava među njena 4 zida. Ipak, Baby Doll je učešće u istom formatu ponovila u još 2 sezone. Pevačica se oprobala i u Zadruzi 2018. godine, premda se nije dugo zadržala pred kamerama Dragana Šarić, kako je glasilo građansko ime pevačice pre nego što ga je pre nekoliko godina promenila u Dana Todorović, proslavila se početkom 80-ih godina prošlog veka. Slovila je za jednu od najtiražnijih zvezda Jugoslavije, a vrhunac popularnosti dostigla je početkom 90-ih kada je zemlju na Euroviziji predstavljala pesmom Brazil. Ipak, zbog ondašnje političke situacije, Baby Doll je naišla na bojkot članova žirija, te su joj dali svega 1 poen. U decenijama koje su usledile, pevačica je sve manje snimala pesme i izdavala albume, a u poslednje vreme ju je sve češće moguće videti za DJ pultom na prestoničkim žurkama.